Ayan. Ayan guys, nakuha natin guys. Ano yun guys? Ayun. Guys, palanin ko na guys. So ayun guys, dito naman tayo guys, no. So kain na tayo guys bago tayo magsimula guys. Medyo mababaw ngayon guys, no. So sige, subukan lang natin dito guys. Dito pa rin tayo guys. Maganda kasi dito guys, kasi yung area guys, bali ganito yan sa mapa guys, no? Yan guys, nagawa nila. Kuryente yung gamit nila guys. Kinuryente na. May ano dyan, may sapa dyan. Doon din sa kabilang isapa. Meron din dito guys. So subukan natin dito guys. Kain muna ako guys, no. Ngaon. Kakalagay ko lang ng ano natin guys. Walang late natin guys. May kumakain guys. So sinyalis yan guys na maraming isda guys. Yan. Hindi totoo yan. Bali ganito lang kalit guys, oh. Yung ano natin guys, oh. Yan, napakaliit yan guys. So nakikita naman nila ito guys, kasi ano guys, kasi may ano tayo natin tayo dun. Kaya nakikita nila ito. So ganyan lang kalit guys, oh. A few moments later. Nope. 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 Hindi pala. Ito na pinahuli. Ayan. Hindi. Isa na guys. Yeah. Isa na guys. Huli. Pero maliit. Maliit ang paligid. Da. 1 minute down. Bigis pagkalapin, kain agad. Yan. Bumalik. Ini ganyan ang kalit guys, oh. Yan kalit guys. Para madali nilang maano guys, makain agad nila guys. Tapos pag hinila na nila, hilahin mo rin. Guys. So yung ano natin guys, yung tansi natin guys, nakalapit natin sa bait guys, kasi kukumpulan yung mga isda dyan guys. Hindi totoo yan. Nope. Medyo nahihirapan guys sa hangin guys, kasi yung kalitaw natin guys, yung floater natin guys, inaano siya ng hangin guys. Isang tempo lang guys. Ayan, tempo nga. Itong bumalik. Tempohan nga guys. Ayan, tempohan nga guys. Itong bumalik. Guys, pag minamahalas nga naman guys, nahulog pa guys. Ano tayo magagawa dyan guys? Minamahalas nga naman.
Guys, maliit pero marami. Kesa dun sa malaki na konti lang. Kapi ka muna. Nope. Pagkalagay hila. Pagkahila walang kuha. Ay, wala. Laki guys. Laki. Wala guys. Sayang guys. Nabitawan na guys. Saktong-sakto yung ano ko guys. Saktong-sakto yung paghila ko guys. Nabitawan pa guys. Handa na sana yung lundag ko guys. Yan guys, malaki guys. Yan guys, good size guys. Yan guys, good size. Nakuha rin sa wakas guys. Bruh. Another one. Ini guys, malaki naman guys. Linas. Linas rin guys. Yan guys, oh. Yan guys. Pangalawa guys, kaso natain yung ano natin guys. Yun lang. Grabe, nachimpuhan yung mga malalaki guys. Marami pa guys, marami pang kumakain guys. Kapi muna tayo guys. Guys, hirap tanggalin guys. Ayan na, dito na guys. Naku, sayang. Sakto lang naman yung hila natin guys. Kaso minsan yung pinagla guys, bilat talaga yun guys. Iba talaga pag nag-iisa ka guys, no? Minsan masaya, minsan malungkot. Damayra? Yan. Yan. Yan na. Mga isang oras na ako naghintay guys. Grabe. Ayan.
Yan guys, nakuha natin guys. Gago, pinalong sila guys. Tingin na yun guys, oh. Ayun. Guys, oh. Pala yun. Ito na guys. Huwag silang kaano guys. Diba ko? Pala nila makakawala sila sa atin. So, yun guys, no? So, hindi na natin kaya magpatuloy guys. Medyo ano na guys, medyo hapon na guys. So, medyo tagilid yung laban guys. Ito pala yung huli natin guys, oh. Wait. Guys, may malalaki guys. May maliliit. Malaki, maliliit. Guys, kita niyo yan guys. Guys, malalaki yan guys. Yan lilit. Tilapia. So, yun guys, no? Bye-bye. Magamit ko pala sa, ano guys, sa bingwit ko guys, dito guys, oh.